Just a few more days till Christmas. Need something to get you into the mood? And boy, do we have the stuff for you. TJ Records and G-Vai Films presents 7 Nights of Christmas. From the 17th to the 23rd of December, some of your favorite local Pacific artists will be jamming out Christmas vibes for you. What are you waiting for? Get your calendars and put these dates down now. And if that's not enough, we also have International Night, where we'll be able to hear from some of our favorite artists from the islands of Samoa. So come on, tell all your friends and family about it, and we'll see you guys there. Manuel Carisimas. E mumala fo'i ona whaatalofa mwhawhelo i atu pa ia o le tātua tunu. Pa ia leo suanga i leo songa atu mua mapule i tu au malataua ainga le tai ma le vāo fonti. Tainane tama mo lātou ainga fo'i matama. Ainga o pāpā, ainga o nofo, ainga o tupu. Ainga sasau susema, wapa ia o tu mua mapule. Ao tātou asia pe asaina le vasa ono tātou taule ilo tātou motu tua oi. Whaatu lo watu le pa ia sua ma le vai whanua. Sa ole masale au mua. Wafo mai tūlangi to o le whale ula. Ia ma le lau niu na sailua. Whapena le whale anga fulu. Ia e mesi foi. Ia upu ia te oe ia manua tele. Whaatano whaatu lo il pa ia le ainga sa le vi. I sunga i to ina ma o lātou whalitua, taina ni foi, whaafeanga inga ma whalitua, pa ia i sea, tausi matanga luenga ma lātou whalitua, sunga foi pātele, tapo sā, ma si foi epikopo, ia ma o lātou whalitua, ia i lātou umalava o loo whiangai, ia ma le tau asuina o li tuwai o le ola, ia mātou te whaatalofa, i lo tau mamalu, ma lo tau pa ia. Ia o le asolo na whale nei, ia o le tātou pōkalame whangasolo o whaingoina o le fitu aso o le kirisimasi. Ia mo le silafia, whai o na tu whaatisia le nei whaamoemoe o le tofa ma le whautanga, le sunga le lipule, le CEO le sunga ia ese au ma le suru. Ngata le nā sunga fo ia moni au ma le suru, ia ma le tātou whale pui pese o whaingoina o le Tejit Records. Ia o lo ngā solo mai ei alo ma whanau o lo tātou tunu ia wale pueina o lātou musika. Ele ngata ele nā, ia e whapena fo ele sunga ia G-Vai tamatoa. Ia ma le company pu e ata tifanga o whaingoina o le G-Vai Film. Samoa, mātou te whaatalofa atu ma le awa tele. Tālofa lava. Wow, that was a hell of a whaatalofa. Let me see what I've got. Kia ora ana, tālofa pulevenaka ni sambula, malo lelei, and yeah, welcome to each and every one of you who have decided to join us on this massive occasion that is of 7 Nights of Christmas with TJ Records and also G-Vai Films. Hey, listen, thank you so much for coming back and for witnessing what we have every night for you guys. Great talent, great voices, and let's not forget where the talents came from. A big massive thank you to the man upstairs. Ngalo whakaile atua wa lai maile le tālengia alum whanau nei o tatua tunu. But guys, tonight we have a surprise for you guys. Mea pau lenga whaasau mai e lunga, e rau pule ia i lunga. Lela atu na mangoa. I'm going to give the chance to Luffy to explain what we have in store for you guys, just for you in Samoan, and then I'll be able to explain it in English. Ia malova taimoni, ia peo no tō whaafonga mai ai. O le pōle nei, ia amataina i le tātou mea lofa o kirisimasi a wala soani. I se mea lofa ia po la wes tūlanga e whina ngalo i ai, ia i la tōlo mwhai ona mai mo mai i le tātou pōl kalambele nei o le fitu aso o le vai aso. O le pōla le nei, ia o le a mata ai. O i la tō umalava o mai moa mai, like ma share. Ia o le a whapena ana o i te tonu o le draw. E se i le aso atai au.
e manu malo i le 5 tala a mataina le pole ole na fa pena fo le po ataiao le pole o le asolua ia i latou fo'i o like ma share ia o le afu le tro le po ataiao mo le pole asolua fa pena fo lea i le pole asolua ia o i latou ai o leo le amanu malo e 5 tala ia au suafa uma lava lea e manu malo mai le taimi le nei se ia pa ia le pole asolua mai latou e sila ma like ma share le pole a stofi le tatou po mulimuli o le a o i te tonu o le troa tele le nā tatou e te manu malo ai pe afa pe se i mai o lo suafa lea lua se lau tala e lengi peso poni rupi tal dollar dollar e lengi tala fu sa mo le o le dollar New Zealand Jacinta manu malo ai oe i le pole stof e mantua a mate le pole nei tu ulo suafa i tonu se ia taiao ia manu malo 5 fa pena taiao se il pole sulu manu malo le 5 tu fatasi ia ona se ilea i le pole stofi. That's right. Yeah. All you have to do, guys, all you have to do is just like and share every night from now on tonight, all the way to Thursday, and from tonight, tomorrow night, Tuesday night, Wednesday night, you can go into the draw to win $50. $50. Imagine what you can get yourself for $50, especially because Boxing Day is coming up now. That's gonna be and then on Thursday, for all those names that for all those who are sharing and still liking this post or this live that's on now, on Thursday you can go. Your name will be in the draw to win $200 courtesy of Tejit Records and G-Vai Films. Wow. So, before we get wow. Shout outs to G-Vai and also Tejit. E au ka ko rua ia mea pele. Okay, ronga ko nga ka ko rua. Ai fa sa ka ko. Ia, e whakasala ka ua nange awe ka ua leo. Ai whapea le sioki, e aru pele. Le hai. Karo whai. Ai kusa rao ngā rea. Nanga manko for Facebook and whai, koe Facebook. Ia. Ai ka mosu rau mua. Ingaro. Whakuia, I got you. Ai kele ai whangau chances. Whakele anu e kongo. Yes, kele anu share, ia kua surau mo ia vau. Ia, ala. Share loa, ia maua lo marau mo. Anyway, just a few sponsors that we want to shout out, give a quick shout out to for helping us out with this event from day one all the way to the fourth day. All the way to today, the 4th day of 7 Nights of Christmas. Big shout outs to Tejit Records, G-Vai Films, Club Orator, OG Paintings, Peanutty Williams and the Carpet Company, Nehemiah with the Devanning Company. And yeah, so big massive shout outs to each and every one of you for all your put-ins and helping us out to make this day happen. And of course, you, the viewers, we wouldn't have done this without you, so thank you guys so much. And with that being said, tonight is a special night. Why? Because we're going to be flying all the way to Australia. The land from down under. Kamara korokakaina. Where was korokakaina mo? Le lungo le TV le kele. Fai ba maka. Ia vakula. Nga le wa sa ngor kulanga le. Kele I o au ia skali ia so. Or manga ia skali. Kamara venga le ngaro ro mare va le a pe pa venga le. Le Anyway, we're gonna take a trip all the way to Australia, where we're gonna have our first international act for you this evening. We have Mata and Revival, who are going to be singing a song for you guys tonight. So please help us welcome all the way from Australia, Mata and Revival. Yeah.
Merry Christmas and Happy New Year's, Tejit family. We love you guys. Wow, awesome. And just like that, you are back with us here in NZ. Please give another big hand for Mata and Revival. Woo-wee. Wow, what talents, what voices. Great, great, great. Oh, well, guys, as you can see, my co-host is not here sitting with me. You know why? Because he is ready to sing for you once again. Please put your hands together for Mr. Luffy Luffy. Ia, malo whawhtai. Ia, o aso whapene ia o tātou anga i atu Christmas. Ia, tātou te manatua ina ai. Ia, i lātou fo ia ua misia i le tātou mawhtanga. Ua muta le mawhtanga whaaleolanga nei. Inisio tūlanga whaaleolanga. Ia e maisi fo i lātou ua muta ia pe ua maa vae ma i lātou e pele i o lātou loto ona o le malanga le maliu ma le oti. Ia o le whatoa amata le tausanga le nele le lua i tausanga talu o na maliu lau tina. Al tūlanga e bitisili o na whaingata. Ia ele i mawhai o na awa i atu i o na lona asa mulimuri. Ona o le tūlanga o le COVID. O le pese le la usua, o le pese parangi. Ma sani no tō whaafonga i yaso ia. La vai a mai whaafonga i le teimi nei inisio o le itio. Ia taina whaapitoa mo i lato uma. Ia, ua misia le mawhtanga o na o tūlanga pe o no tā ua. There goes my only possession. There goes my everything. I hear footsteps slowly walking. As you gently walk across the lonely floor, and the voice is softly saying, darling, this will be goodbye forevermore. There goes my reason for living. There goes the one of my dreams.
There goes my only possession. There goes my everything. As my memory turn back the pages, I can see those happy years we had before, and the love that keep these hearts beating has been shattered by the closing of the door. There goes my reason for leaving. There goes the one of my dream. There goes my only possession. There goes my everything. There goes my reason for leaving. Oh, there goes the one of my dream. There goes my only possession. There goes my everything. There goes my only possession. There goes my Just a few more days till Christmas. Need something to get you into the mood? And boy, do we have the stuff for you. Tejit Records and G-Vai Films presents 7 Nights of Christmas. From the 17th to the 23rd of December, some of your favorite local Pacific artists will be jamming out Christmas vibes for you. What are you waiting for? Get your calendars and put these dates down now. And if that's not enough, we also have International Night, where we'll be able to hear from some of our favorite artists from the islands of Samoa. So come on, tell all your friends and family about it, and we'll see you guys there. Manuel Carisimas. Just a few more days till Christmas. Need something to get you into the mood? And boy, do we have the stuff for you. Tejit Records and G-Vai Films presents 7 Nights of Christmas. From the 17th to the 23rd of December, some of your favorite local Pacific artists will be jamming out Christmas vibes for you. What are you waiting for? Get your calendars and put these dates down now. And if that's not enough, we also have International Night, where we'll be able to hear from some of our favorite artists from the islands of Samoa. So come on, tell all your friends and family about it, and we'll see you guys there. Manuel Carisimas.
a few more. Po ata e au, ia e se ina ai, ia le tātou tangata e malo le pole nei. Lona winga la au tai au, ian tu fatisia leo suafa i lātou o loo. Whai al ngā luenga lea o le mata po le sila, like and share. Ia ona maua lea lau 5 sefuta la pe a whai te manu malo tai au, pa pena whai lea i lea solulu. Maua foi lau 5 sefuta la, a o le astofi la, le po muli o le tātou bo kalame, fitu aso o le perkilisi masi. Ia o le awhai le tātou super draw na, a e manu malaoa, ia o lona winga e lua se lau tā la, fia le anganga. Mita foi le anganga. E faa, sila atu le tātou tunu. Ia le tātou tama pese o le aso ai nei. O le sunga lea, i le alu i pule, o le tātou company, pu e ata tifanga, le G-Vai film. The man himself, G-Vai, Tamastoa. Ia, whatalo whātu le manuman pa ia sa tato atunu. Ia, o sau e whakaikai a koe mea le au pese ngei. Ia, lua ngai pese ia wa tāpena ina mo le wafo il tato awhiawhi. Ia, o lau pese mua mua le pese lea i alo salinga. Masalo le to tele o tangata e o maingo i kua i Samoa i malamalama i meo fatu e foi nei pese o lo salinga ia mo le to olo faanga i ainga umo i Samoa e me se foi a pa anga masangi a tato falipoi pese nei GJ Records e me se foi ia G-Vai film so lo tau lango ma losi tausanga ia le ala wo fai ele nei show ya ma o mreu so ya ese mamon a wa lava le fafia ina o le malo o le au lango e mi se vole malo tatu atunu. Ia, enjoy guys, ia. Le fa ale leo. Eis. Ua uma vai aso o ngā luenga. Kai ales konga i usuka ma iuka. Fai mani kaloka a mo mani fai a wale ma keke su e mai se ko o ngai paano mai le piki apu a feleki e ave le uka i le ma keki waka umu ungi a pia i le ma keki na solo mai whaka unga male au salinga e fai o langa se fe. Hey, please, bro, I got la fusca al fai. O te lo salinga, a vakor nisi luki a e kaponga ma o ele kauleka au fai. Mai le kaule misi luki se tongo miko e te ia ku kae au pe aku ua le loku a fiafi ia
se po anga wale pa maluinga forka kwa fiafi le wakele a moni ma ese ale kwa kasina pese ia o le si pese longa lua ia o vivi inga lava Christmas ia usi fa fonga male mai mosa mo mole ko fo ile Merry Christmas is o afinge in mokele sa mo Jasmine G-Vai. Love you baby. Samoa. God bless. Like. Toi tu fatasi bai o tō a ao. Sunga ia G-Vai tamatoa. Ia le nau o tō sila Samoa ile sunga ile ali pule. Ia pole owner for le company o whaingoina o le G-Vai fio. Le sunga ia G-Vai tamatoa. Ia malana whaafifianga foi. Ia wale whaafifiaina o lau tāwhao ngā malau e vanga. Ia o tātou wanga tuai.
ile kilisi masi pe ona silafia. Ia o sa uni mai le sia tātou tampese. Ia, e wha malo atu I lau sila. Ta tonu ole nā o loo. Whaia le like, ia ma le share. E te ono manu malo e le tātou tālonga le nei. Ia, e ua whai lava tu whātisia le nei wha moe moe. Ia, ona o le tofa ma le wha utanga. Nā e le sunga le lipule. Ia o le tātou whalepu e pese. Le Tejit Records. Te ka mapeva fo iso le nguku e ka o kamale. Ia Tejit Records. Ia, ai mai se foi. Ia, le G-Vai film. La tau lea o lo tu whaatisia le nei wha moe fitu aso o pespesenga o e Christmas. Ia, leo te vai etu o sauni mai le sunga. Ia, Nehemia I Jeremia. Tu whaatasi o tō au me sunga le lia wao. Nehemia, Jeremia. Ia Samoa, ia wa sauna foi faise sao ia wa le fa moe ia o le DJ Records ma pe foi le company malosi poeta ia G-Vai film ia o vive fain pese stolu ia wa di inga o le tua ia e fa penana moli nei fiafi ia Samoa ia mo le foi lo fa ngai e so no o vai lele maunga fifia e uso ya salue ya maltausi male fanau to fine ya paulia ya male tolua male fanau ya va pefo ya show tolua ma show fanau por tapo ia le nei fa moi le nei fiafi ya na tele show tinai papa kurai ya monga lokeni ya pe show tinai ya itangia tautu ho penana tapo mai so man to wainga ya fa ule le tuela fa fonga mala fa longo Samoa ia fo ia le tua show leo vai ia e moli ai vi inga le tua ia tasi nei o pese sa o tu seina ile le tusi moa tusi pa ia o le kenese ta fa penana poina ele uso ia imeno ile luafes fulu maleono ia le lawa ele ialu itua le nei pese ia peua ave le nei afiafi ia e vi ia ile tua ia e usi lau fa fonga malau sila Samoa le nei ne fiafi ole atu anaya faya lilang malela lo langile amatanga le uli mala va pele ulua tangata ole afi male jaya ole ulua ya solea ingo levani mo le langi na ia vai lua ina sami e o fofongia mamata utia me asaya faya de la malima sina le po e ele ai setino vi ale tua tupu o tupu ali I oli olo na vi inga lava e tu mau e oile fa avau amu amale ele ya viene tu nei fiafi ya o me pe nei vi ia le vi me uma Samoa ya
Le ise me fai turoa se lau pasene. Amata le mua tua i lalo, ia fai ufua, ia wa nice. Uloto ya Yesu Awa na oye mawai ole filemu Oli le nganga Maria tumau Ele toi umina fio mai ole tupu Bese ma fia Osana, Osana, Alleluia Oye ole tupu Ole ona tanga, va ona tanga, o tato anganga. E tu pule fa tu le tau longo longo. E a fio Yesu, io tato loto. Fa ngalo mea kumatalo ma ia salamo. Ole loto ma waralo so e ma wai malo. Bese ma fia. Osana, Osana, Alleluia. Oye ole tupu, ole ola tanga, va a ola tanga, o tato anganga. Ole tapua ile anganga male fa maoni. E sila mai ya Yesu, ole tupu moni. Ole fai tupu ele anga mea na seoni. So anga ile lotu tau tua male faa maoni. Bese ma fia. Osana, Osana, Alleluia. Oye ole tupu, ole ona tanga. Va a ona tanga, o tato anganga. Bese ma fia. Osana, Osana, Alleluia. Oye ole tupu, ole ola tanga. Va a ola tanga, o tato anganga. Oye ole tupu, ole ola tanga. Va a ola tanga, o tato anganga. Va a ola tanga, o tato anganga. O Samoa, Sila, e mai fonga foi nei na fiafi. Ya, tasine o pese sau tu seina. Ya, na tusi mai ane pese tu na fiong pa ia le tua. Ya o pese nei, ya tau le upule ale. Tus pa mai o tusi pa ia o malava e mai le nganga o le tua. Ya, le ngone nei pese tatala lau falong. Samoa tala lau fa longo pa alu te lotu la sa ai fai fe lau Facebook pa alu lotu Alongo faulu fale I loloto upole ola oyai tu la fono le afio ngapa ia alea tua poto o tu sipa ia umalava e mai le anganga o le atua te whaatonu whaapoto ai ta ua e afu ai ma o
ola le fa tua tua. Le upu ale atua e ai le mana o le tapasa yota o langa o le sulu yota tova male mala malama yota toala o tu sipaia umalava e mai le anganga o le atua e whaatonu whaakoto ai ta ua e tupu ai maola le wha tua tua. Che si passa in Samoa. Alleluia. Malava e mai le anganga o le atua e fa atonu fa apoto ai ta ua e tupu ai maola le fa tua tua o tu si paia malava e mai le anganga o le tua e fa atonu fa apoto ai ta ua e tupu ai maola le fa tua tua e fa atonu fa apoto ai ta ua e tupu ai maola le fa tua tua. Bene tua Samoa Bene Christmasi ai uma Ono Yesu Amen. Wow. Please give it up one more time for Nehemiah Yeremiah. Wow. What a voice, eh? That was quite a voice. Guys, so straight into our next program or the next person getting ready to perform. But before all that, I just want to remind you guys again, once again, the competition that G-Vai Films and Tejit has put on. All you have to do is like and share the post. Now, don't forget, you need to share publicly. Okay, I'm just going to remind you guys that one more time, because if you do any other kind of sharing, you won't be able to see yourself or see your name and stuff. So share publicly, and that way we can pick up who's sharing and who's liking and stuff like that, so on and so forth. Okay, so straight into our next act of the night. He comes all the way from Samoa. I forgot his villages, but it's quite good villages. Where? LA. Oh, okay. Just under the coconut tree in LA. So, it is my pleasure to introduce to you one of my big brothers of Christ, and it's an honor for me to have him here today to perform 3 of his songs that he's already recorded. He is an inspiration to a lot of the youth today, and he is what we call an awa'o as well in the church. So please put your hands together and help me welcome Salesi Filo. Yeah.
Sorry. Praise the Lord. Fatalo fatu swa from malo Yesu Kristo. Ni vai ngole. Afiafi fatai fo ile pulenga ale nei polkalami. Fai foi ona mo se ava noi. O te PCA famolunga le vi ngole tua. Because this is the spirit of Christmas. Spirit of Christmas ole fa ngau mai ole pepe fo, but the message of Christmas wa liu tino tangata le tua. Amen. So ole afiafi nei la o pese le pese fai ngoina ole kiki le ki Apollo fa ngau mai lo Yesu makalo nga malosi mal ki Apollo nei vai tau ole soifuanga olo tato yai ai mai se lava ke min ngai ola o pese la ole kiki ole ki Apollo fa mai o nei pese fai ke ikal kangaka ese sel tau banga ka wai olo o saule Efeso yono a wata tu tele tau tangata a wali sili o fai pule manga leanga umolang pia la launga aku e upu masana le tunu pese le launga ai le mafai o launga le pese ia oi foi se wo fia inga pese ia le tu ole a kon fai aku le nei tangata fa tava e usul pese morning ia le sorry Yo. It's 9 o'clock. Yeah, all right. I know. Kiro, ka ora ma kiki. Ele so file tangata awale tawe fale nganga ia va ai leina yo mata ile imo o e ave ole tama ia lo to tele tu I lo of time tu le pulo ma se vai ia vai tata male pelu nei ngalo savali lo iluma ia va atorilo Leki a kololena, ai soli longa unia pala, ea kiki 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 papo kiki 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 papo leki a kololena, ai soli longa unia pala, ea leo ina nei lolo lotu, nei mautu ai leti a polo, auge ngola se o e kapea, ke ile filma ia kiki alelea, sei como folhalo fama olalo. 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 Eu não te tele, mas te ma awone e toi fefe. Eu não te tele, mas te Kiki 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 kiki. Kiki papo kiki 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 kiki. Kiki papo leki a kololena. Aí soli longa unia pala. Kiki 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 kiki. Kiki papo kiki 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 kiki. Kiki papo leki a kololena. Aí soli longa unia pala. Kiki alelea, kiki fakafea, kiki se oli longa ngofo angalea. Okay, kiki fakusao, kiki awaka alo, kiki fapola kapise bakwa kiki lo fa. Ya lo tutele, matite, ma awone e toi fefe. Ya lo tutele, matite. Ele so fili le tangata, awale tawe fale nganga, ia va ai leina yo mata, ine imo o e ave ole ama. Ia lo tutele tu I lo of time, tu le pulo ma se vai ia vai charita male pelu nei ngalo, savali lo iluma ia fa atorilo. Kiki 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 kiki, kiki papo kiki 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 kiki, kiki papo leki a kololena, ia soli longa unia pala, kiki 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 kiki, kiki papo kiki 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 kiki, kiki papo leki a kololena, ia soli longa unia pala, Praise the Lord. Yeah. Wai kiki la ia ki Apollo fafo. Se kala la na pe la we woka le mo fanga kiki ki Apollo se. Hallelujah. Ei upu ale profesa e fa pe ole upu le ole musika. E sau me le upu e lengi e ka ole musik. Ole musik. Ole wingo nei fa ole nei upu. It's changed the way you feel. Longo winga o le whaupunga. So se keimia kako ke whaalongo I se pese. E sui ai o kako langonga. Ai whaalongo se pese au alofa.
E ke ia we koe mawhawhau I lo ex-wife, po lo ex-girlfriend a. Le ngā lua whewa I se pese walofa a. A e whaalongo I le pese loku. E la ngona le anganga o le whiwhiwi a te oi a. Le winga lana rau tala. So se pese a e suia o la ngona. Nei la fiafi. La o pese atu e whape o le. O le mapusanga o Yesu o lo mapusanga. Tele mea whawhiawhia nei lalulangi. Anga o Yesu e ke mapu ai. O le upu mapu whapretania. O le rest. Ke le ka kou ngei vai kau. Wa a maka no rest. Wa makua le eise rest. Ke le mea kupu ai o Yesu. E ke mapu ai. Polo mapusanga. Usi lo whafonga whaule atu e lau whalong. Sorry, o le pese muli ngā lau sau. Ia le la a sau le pese o le mapusanga le ngā lewa umanga introduce akun mapusanga e sau le whaftai. I'm sorry for my wrong. Ia. Usi lau whafunga. Ha whai wa ele la mai le te o lama. I tele o tawa tua I fu oi e tangata. Ua ele ilo po le ale mea a whai. O saulo vai vai. O saulo vai vai. Bea e mawhatia. Ma e tina ina. Ave lau ave ngā. Na te tau ave ina. Bea e whir maua. Se o langa. E te maua I le fia fia. Ngawana o Yesu. Lou mapusanga. Wai tausa I se tali o lo manao. Awawa ngalo ya oe e le mana I le tatalo. Ua ele ilo po le ale mea a whai. O saulo vai vai. O saulo vai vai. Bea e mawhatia. Ma e tina inga. Ave lau ave ngā. Na te tau ave ina. Bea e whir maua. Se o langa. E te maua I le fia fia. Ngawana o Yesu. Lou mapusanga. I oe e moni. Ma le wha maoni. Wana o Yesu. Na te tau ave ina. I oe e moni. Ma le wha maoni. Wana o Yesu. Na te tau ave ina. I oe e moni. Ma le wha maoni. Wana o Yesu. Na te tau ave ina. Bea e mawhatia. Ma e tina ina. Ave lau ave ngā. Na te tau ave ina. Bea e whir maua. Se o langa. E te maua I le fia fia. Ngawana o Yesu. O mapusanga. Bea e whir maua. Se o langa. E te maua I le fia fia. Ngawana o Yesu. O mapusanga. Praise the Lord. Now Yesu alo mapusanga. Amen. O pese ia o usina atu. O leo te usuina atu. Wa pe wa lua I le tolu tausanga talu na uma na tusi mapue. Ia wa saufu I le ngalo upo pese a. O mantua I le si lo matua le mato au loto I oi isa vai. Ma sau melo matua sau alu le pese o
o le lotu o le i le asa sa wa lo matua ku i lalo langa ku si pese lo o le pese o maia so mai o maia so mai le langa ku lo maku lang ku si pese o ku e langa ku e u se la wo i lunga le ulo pese e u lalo vai o i bo i lunga vai e u lalo le ulo me lo le pese lo maku o mia wa ngalo por pese vole o maia so mai ai o mia lo ia le tua pe o mia po le argo nga upela kwa e mo mo fe au ia le tua ia le pese le so ai o le fafitai ia le nga fafitai ai le tua wa tato au ria mai fo i le fai ungo le nei tausanga ia le paua na le nga fafitai fo i le tua i sito fa wa e le pule ia o le nei por kalame uma fai ona fai vi inga e tatou te maua i le sipili o Krisimasi ai le ngalo i le fe au o Krisimasi o le faafetai ia i le tua awana se le ana le au noa le tua e le mafaina ia au mai Yesu Keriso uma fai tatou faapene e mamoa e tatou le tanga ia le tua ia lau pese muli lea ai o te faamanuia tuai le Krisimasi ma o lofa tu ai foi simanto wa ingalo mai e message shot to lua ya Rochelle I love you you are my only wife yeah ai vai ya kwai number TV ke yo no fa maong ha vai ele la vai de ola si wa o ka o mi ai mal DJ le ngai vai ngal Yeah, I'm so sorry. Just a few more days till Christmas. Need something to get you into the mood? Boy, do we have the stuff for you. Tejit Records and G-Vai Films presents 7 Nights of Christmas. From the 17th to the 23rd of December, some of your favorite local Pacific artists will be jamming out Christmas vibes for you. What are you waiting for? Get your calendars and put these dates down now. And if that's not enough, we also have International Night, where we'll be able to hear from some of our favorite artists from the islands of Samoa. So come on, tell all your friends and family about it, and we'll see you guys there. Manuel Carisimas. Tolu al sunga ia sa vesi pe ono to fa funga mai sa viso ia fa mai ole pese mua ka malo sunga le ria wow pese mua sunga le ria wa fa mai soliti a po ole pese rona lua sunga le ria wa fa mai soli ex wife ia ma le pese ron tolu le ia le fa tatali ia le time ready el tato pese na ono to fa funga le ia man tua o le pole nei ia o lo fa ele tatu talonga le na se ina tai au man malo lima sutala ia le ngata fo le na o la fa pena le so tai au ia mala sululu ia se ia lo tatu super draw na ile stofi back to you o suga le ia wow we're ready pele ai ia ia le tua ia le oto e taliu mai fa tai lava ia o le atu i tomu fai atu
ia I se pese whamaolunga I pia le vi ingo le tua le nei fiafi ia mtatou whaftai I le lofa o le li. Praise God. Jehovah, loa lo faile uma, ile mafaina liua, loa lo fatu noa, alefa, omeka, le amatanga le ngatanga, wana o e via. Loa lo fale uma, le mafaina liua, loa lo fatu noa, alefa, omega, le amatanga le ngatanga, wana o e via, fa'afetai, fa'afetai, loa lo fafua mai, fa'afetai, se manu loa lo fa, le nei ua o nai, le tama, le alo le angangasa, tolu tasi pa ia, wana o ia via, alefa, omega, le amatanga le ngatanga, wana o ia via, fa'afetai, fa'afetai, loa lo fafua mai, fa'afetai, se manu loa lo fa, le nei ua o olai, loa lo fafua mai, loa lo fa tele mai, loa lo fa mana loai, se manu loa lo fa, le nei ua o olai, fa'afetai, fa'afetai, loa lo fafua mai, fa'afetai, se manu loa lo fa, le nei ua o olai, fa'afetai, loa lo fafua mai, fa'afetai, se manu loa lo fa, le nei ua o olai. God bless you, Samoa. Kamanuia le tua ia joy. Swapa Yesu. Amen. Ia, toi pati mai Bode susunga na ia sa lesi filo. Wow. Ia, vai. Ele ia kama mai America. I believe in America. Okay, guys, straight into our next act. We have two of our main boys ready to take the stage for you guys one more time. Only because I forced them to go on, and they're very, very, very keen to jump back on.
Only for you though, people of Aotearoa and wherever you're watching. So to remind you again of that competition that we have, all you have to do is like and share the video. Remember, Oh, so tonight we draw the first $50. So that could be you. That could be you sitting right there on your dinner table or sitting in front of your TV watching me, of course. And you could be the one that wins tonight. So don't forget to share it publicly. Bleh. Check my English out. Share it publicly, and then, yeah, we'll be able to see that you're the one that's sharing and you're the one that's liking. So without further ado, it is my pleasure to introduce to you two of my brothers who are going to be taking the stage once again for you. Please welcome Uso Elmon and OG! Tis. Testing 1, 2. Ia talo fa Samoa ia ua. I via fo ia toi tula i usu se pese ua fo ne via fi mal fa moi le teacher record. Fa be fo long sua le G-Vai production. O le fa inga lava po o fa moi nei. O le fa inga fo ina o ma tula ia tulunga nei. E fa tai fo le uso ile amana ia fo io. Ma ua tangata nei, ia ai ole. O stasi neo fatunga sa ma tusia fatasi ma le uso ia o G. Ma ua fai ngoina o le tupulanga se tu. Ia lang sua i voi le uso ia ese au malisulu. Ia va pele uso ia moni au malisulu. Ia usi mai lau fa fonga sa mo. Whainga ka I ka mawhainga le fili e le pekia I sio mako wala Whalongo, ua pua inga I ala le makao ki o le upu ma abea ngi maulu kala I oi, e vesia I o mawhakanga a inga e kalesia o I pumaloma afio anga Uso Elmo, sing it loud and let them know about a pese Malonga mafuanga So real Here we go again, ladies and gentlemen Ila ukala ile maka ukia se ole olanga Le pala ile foya mapu ile koope yo le muanganganga Fakulo usamo se yo pese ku ile kaukala Se olalo ole isua le kilingi ai mongongi le anga Ufesi le pelo umafau ile mafua anga Me ai se a ua solo fa afia I ole ngei mala Fa amole ko viki ko e fuli ko si mai o lo maa Se fa akilia o le lau ele I ka ngaka le anga Kupulanga se kupu Kuele mangaya Awala I keika Isi a umusika Unga o se musu Akulo kalinga Ai pule lava ole Malau fa ai ua So fafisanga I fai mai o mongi Ai a umai lolo kua I ole koi Fa amole kupulanga kuianga winga leanga E I ua kamomo e aku fo inga I lima kau fo inga maka Wa ima pe anga kako fa apei ole malo sainga Aka pa umai ua o mai apo ilunga A o kako e kangi a kulava I lo fia ola
Maafulinga ai au o masialofa Kupulanga se kuku Kuale mangaya Au alai keika Isi au musika Ngose musu musu Aku lo kalinga Ai pulela va oe Malaufa ai kua Ladies and gentlemen OG Usimero papafonga Se fa makala fia usuinga ko se pesi Fakakaurenge yo langa Poinga kama makangame Roku kupu i kangaka Lalangine kako iei O mele leima meleanga Pidioka ingale kala se fanga kongu le malama So yang songo foanga Se ishea kama Ifaria ila se mangaku Au nga kongu ina faikala Uma sofa ya ino Mabai vai eku kulanga Gairo kinga sasa Te fakusa mungu orakala Yale kikia lalo faiva Ema kau kefo inga yang fainga Mela nese kau vifu Lumka upo e koe lo ilo Fasa sao menga pio pio E kule akua ngai fonga singo E meio wo mo so uma A uso mo so vale E palasi di forma loko Rea monga le kau ave Famune mole fufo mai Fue de sao sao e kia ruai E ke wa sasi oro vai Po lesi wa fanga e kai kai Kana sao ira fa po vai Kui o vai lo kava Kuse ie muka inga Au fasa launga matu ya O fa Kupulanga se kuku Kuele mangaya Au alai keika Isi au musika Ngause musu musu Aku lo kalinga Ai pulela va oe Malaufa ai kua Tay lava Samoa. Tay. Au koe whai. Patasi o tō au. Ia, mo le whawhiwhianga le sunga ia. Mr. G. Ka malo ke lele o Jerry ia. Ia whapenga fo ila ma le uso ia. A lema. Ia, pol tama ingoa ia. A lamb. Whawhitai sa mua ilo sila mai. Ia, e masi fo i o le mai moanga le nei taimi o le fiafi. O le nei taimi ia o le a. Ia o leo te vai atu leo wafio mai tonu sunga ia ne Mia Yeremia. Ia wale whawhiwhianga, whawawina. Ia walau mai moanga, ia malo tanga i mai nia fiafi. Tu sai fo mal tato pokala me o le fitu aso o le Krismasi. Nau no te inga lava ia maua le fia ia male oli a o tato sauni ni atu. Tato te whamanatuina. Le aso o wha ilonga ina le lalulangi. Le aso e whanau maelo tātua li pele o Iesu Keriso. O le na amata mai lava i petele ema. A ngai atu o i Kolkota. Ia e whaiu. I le tū tau matau o le tātua mataisiri. Pau tua. Ia wāse awa noa mo i tātou i le langi. Ia le mia ne mia. Ia, taimo le ama noa le MC. Sunga le Luffy. Ya, tu vai tu foi Samoa. Ne fa foi sao fai o nei. Então foi nei po, ya, lo foi lo anga moripo, yo vale o po. Se anga au va ko lo anga moriao, ya lo va ko lo anga moripo. Samoa, anga moripo mo to ya manuia lava le. Yo nasi mara tau sang fo, ya fa tore na yo tama fai au. Sunga ya e sai a Korea i tau tai Samoa. Sunga ya fe pa i Korea I Palmas de North, ia pe foi Korea i Australia, mas foi sunga fa fenga ia Manila, ia pe foi te tai ia wal man to fara tonga, ia le sunga ia muselu toa I Vegas America, ia va pe foi le uso I kopo ia cueva silata, ia mana ia uoma mai ale o afa ma ia mana na uso na ia o mawingoa, ia uso ia ngalu, ia tele o tele le wo sole a le wo fiva va ila se wo ine fiaf ya va fa to lava ya le lo fanga se to lua ma se fa nau pe on la mai fafo ti se fa sanga kwa ke mai fafo fa mole te o fa peta ngata pe pelo la tala le fa ya te so to lua ya na
Sila ya olai faile koko ya mese na ya uso pepese ne ya fiafi uso ya G-Vai ya masha uso wale maule le swafa na uma tunei ya mese na ya uso ya lema ya kama ya uji ya mese ya papitore famanuia le uso ya ese mamoni Teacher Records ya wale puina le pese ya fapea mai uso G-Vai ya fapenana ya puina ya maluatu ilo taata ya melele ya tangata tashi tolua ya tashi tangata tiro mayai le masis tangata to tiro mayai ne fiafi ya dari ya pese na uswina ne fiafi pese mar Christmas pese satu seina le tausanga ne puina le uso ya ese mamoni Teacher Records pue foi de sunga ya G-Vai le MTV na lunga le YouTube ya pupula li ole fetu pula li ole fetu ya fa ule tu la fa fonga mala mai moa sa moa le nei ya fu ole tu so leo ole fetu le fale o manu ile asona soi fuai Yesu ole tupu ole a sau lofa e ava tu moi ia taurava ono na suafa ia tato talia taurava ono na suafa ta totalia Maria mai Josefa tau nu i petele esa ili o seno foanga e vana uaileta ama le aise amano alangonai o le fa ano le o manu olo avanoa uana ole faule o manu olo avanoa o se ala maua lo lava na soy fuaileta ama o ia sa vai matongi sala ya ta uangasa ala Pese fia ma ala
le tama le fola fola nga le pepe le kirisimasi le tama le fola fola nga Masi Samoa Awan uma le tua fa fonga mai mo mai nei lai mo le tolo fanga to le tangata fa tawa mai se ai uma savai bolu tutuila so se tafo le ke lope The dalau tato uloto e afio ai keri iso o ia ole tato ta iala ile fa ola ta anga le bebe oya le mesia le ta manavalo ia tato uifo uma ia te ia osana ma aleluia tato uifo uma ia te ia osana ma aleluia Masi Samoa woo hallelujah thank you Lord thank you Jesus Lord pese fa Lord tanto maftanga le nei yafi Samoa ya ol pese o fa ingoina o sana tanto pese le ngol pese yana auti te usanga nei masina te nei na solus fu malvalu sa poina sunga ya G-Vai male faltua ya nei MTV ya fa penana lofa tuai ya show to lua sa fa nau me show tinaya momoonga uso matua fa fine tai to lua ma fa nau nga tailea ya show tinaya itangia me sa fa nau lo te ba fa manu ya masiana manamea ya me sena eu uso pepese fa bena na ngoina nei fa moi ya fa to lava mole sunga ya ese moni ya ma G-Vai ne fiafi ya Tangata kerisiano ale ya fafetai o Yesu le tupu o yawa fioma ai tato pepe se fia vi ale matai o sana o sana o sana Pese, fana le pepe, Osana, 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 Gato, Osana, ma pese, fana le pepe.
Fa'afale o manuia o tātou o tō. Se ala maua lalo na soifua I le keriso. Ia maua uma e tangata le ola sa o tō. Ai le o le feitanga I mea le ti apolo. Hosanna, 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 Tato, Tato, Hosanna, Bapese, Wafana, Hosanna, 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 Tato, Tato, Hosanna, Bapese, Wafana, Patia o tātou lima Tātou vi ia le atua I me au pito anua O Yesu Keriso o ia o le faa o la taanga Aleluia o sana ua fio mai le puluwanga O sana o Hosanna, Hosanna, Tato, Hosanna, ma pepese, Wafana, le pepe. Hosanna, 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 Tato, Hosanna, ma pepese, Wafana, le pepe. Hosanna, 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 Gato, Hosanna, ma pepese, Fana, le pepe, Gato, Gato, Hosanna, ma pepese, Fana. One more time, hallelujah. Gato, Hosanna, ma pepese, Fana, le pepe. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la. Merry Christmas, Samoa. Viens tua, nous chauffons Jésus. Amen. Amen. Ya, se koe matu pakipaki ngā ma le sunga le lia wao. Le sunga ya Nehemia, Yeremia. Ya, wha mālo atu lau sunga e tu sai fo e molo sao. E le tātou po kalame o le nei po, wha tai fo e le whalitua. Ya, ma le no wha alo e te o iwa, i le whatasi mai le nea fiafi. Tāpua ia o whaiva. Ya, wha mālo atu wha tai fo e lau whawhonga anga sa moa. Toi tasi a le tātou artist lectoi. Ia ono tātou se atu loa lea e le tātou taualunga. Ia, a umaloa la le pese lea. Ia na so lea ma le tātou droa. Le sunga le lipule. Ole, TJ Records. Ia e mais foe. Le sunga le pule lango lango.
On the drums, sunga ia moni au Malesulu. Thank you very much, ladies and gentlemen. We're just going to sing this one for all our Palangi and other ethnic groups who are watching. They want to hear something in English. This one here is for all the lovers out there. Hope you're enjoying the Christmas season. God bless. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man. Do you love me? Answer yes or no. Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, he'll have to go. Hey, one more time. Oh, you can say the words I wanna hear while you're with another man. Do you love me? Answer yes or no. Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend there with you, you'll have to go. And you can tell your friend there with you, you'll have to go. Yeah, and you can tell your friend there with you, you'll have to go. Thank you. Sunga le pule, ese au Malesulu, ia mas foi le sunga le pule lango lango, ia moni au Malesulu. O le tātou company pu e pese lau I loe tonu au kilani,
le Tejit record. Ia po le Tejit record pe fa ngo fie. Hai Luffy. Malo li le so. Malo la fa. Malo so. Pamaka kia na ko ponge ia. O ka le maka ngo fie. So le anga fa pe so le o mo ko fall in love le pese muli le. Na ko kamanga e fa sala ve ma fa wa. Ai. Ele kamanga. Right, ladies and gentlemen, it is that time again, just like we promised you. If you liked and shared this video, your name is in here. Your name is in this box. It is a pretty box, and it's got stars on it. It's hearts. O faku me ia. Mo me faku siliva. Faku siliva. Yeah. So we're about to draw our very first winner of tonight's competition. Remember, this happens. If you miss out tonight, share it again tomorrow night, and you will be in to win. I promise you. Morning, Saturday, late, from my own, from Tanangana. We doing it again tomorrow. Yes. Yeah, ka sa ngi rorai farkacho. Lulu, my lorca. Lulu, far or your move. All right, ladies and gentlemen, here we go. Tatu sunga ya filofi le wadu tonu le lima le wadu tonu e tau tasilu o toru fa ma le lima o ai o le tatu ikia le ne o le ako kora sunga e fai kaunga kako manu nanga le paku paku e fai kaura au ka waso ka manga kusaka ko foi maka e au wola orga ka ingo ya chambro ko sa Jerry ke sau vai mo sa o nge ke fa pesca ka eu ke bepelo ama weling ka bepelo o ai le ngoa nga Shilo mataafa ia Shiloh mataafa I'm much about to Shiloh mataafa. Yes. So Shiloh, we will be in contact with you through Messenger or through email, just to make sure we get that $50 out to you. Well done to you. Yeah, if I've kai for you, the manu mat pa your kako or kako kungu mole sharing for your kako live. Mata ngo fia yo tulanga lea. Yeah, I see the for ilia moni. Le tulanga le ke ia wo mo wele lima skala e ma kwala ma baka vo ile le ke ia ngale pa wala nga me fa ngale o va fe ngo o mile me ngale shia man e ka si ale patene fo ile kamba ia o ai ma wele lima skala o kwa fa ngo fi so o kwa fa ngo fi but yeah fa so kana mun mudia le fa mo That concludes the end of our night, guys. So thank you so much for watching. Tomorrow night is a jam-packed night. We've got, I think, about 8 acts on tomorrow night. Please stay tuned. We are going to have a banger of a night tomorrow night. And also the chance for you to win that $50 prize. Remember, on Thursday is the big money. Lua selauta that's me fai o na maua lau tupelea o le TJ Records ma le G-Vai e maua fa msimo le yo le winga la fa mtelanga le sponsor ina ia fa ilonga ia ia me se tu fa te si o le tato Paul Kalami so big massive shout out to G-Vai Films and TJ Records for putting this beautiful event, and also this prize money as well for you to do some last minute shopping. Yes yeah. Ai le I fa wina tato po kala me ne via fi mo le atu fa tai mal fa malo le tato tunu fa tai sa mo I lango o lo sila malau mai moa ia ela ngona I lava le fa nga tia ia wa ale ai se faiva ole ele tapo ia so se faiva ele tapo ia ele uselele a o te tonu sa moa o lo sila malau mai moa le ne via fi ila to fo I o mafai ona la tutuina tamana like ya male sia ya lucky pe fa pe e ono oso mai lo swafa I lunga le tato se a le fa tai ia man fa malo ya fo ia tu ya o Samoa fa te kele lo lango ya ele asa fo ale fa iva mal masalo a no mo o le ala val tu lango le fia ya matafonga ya e ona ve ala val na masasi ya malavi
pei o le upo le tātou tunu whai mai, poto ale tau tai. Ai, Se selo na tu yama. ia, nā tōnu la Samoa, wha amangalo mai. Ia e tātou toi wheiloa i tai au. I le asolona 5. Ole! Bese Yeah, that's a pesenga. 5. O le fitu aso o le Christmas. And with that being said, ladies and gentlemen, we are out. We will see you guys tomorrow night. God bless, and we'll see you guys tomorrow night. Fa safe fua. Pāse fua. Just a few more days till Christmas. Need something to get you into the mood? And boy, do we have the stuff for you. Tejit Records and G-Vai Films presents 7 Nights of Christmas. From the 17th to the 23rd of December, some of your favorite local Pacific artists will be jamming out Christmas vibes for you. What are you waiting for? Get your calendars and put these dates down now. And if that's not enough, we also have International Night, where we'll be able to hear from some of our favorite artists from the islands of Samoa. So come on, tell all your friends and family about it, and we'll see you guys there. Manuel Carisimas.